preuzimam odgovornost za ničije skretanje s puta. Ja sam skrenio dovoljno sa svoga puta. Dobro je, sve je to dobro. Ovo radim po ugledu na Einsteina. Ovako je se on vrtio dok nije pronašao one svoje velike teorije koje su ga proslavile. Jer kažu, dobro je vrtit se, sve se vrti oko smrti. Ali inače, vrti se i galaksija, kao što znamo, oko crnih rupa. Mi se vrtimo oko sunca, mjesec se vrti oko nas. Toga te vrtnje ima i previše. Nije čudno da ljudi imaju te glavobolje i migrene i svakojake mentalne poremećaje. Kažu, zemlja se okreće oko svoje osi, šta ja znam, onda se okreće opet oko sunca, to je dvostruko okretanje. A uz to se okreće, kažu, suprotno od kazaljke na satu. A Boga mi, onda čovjek je dobro da je ikako normalan uza svu tu vrtnju i preokretanje. A ako nisi, kako bi rekao, u glavi stabilan, onda si još osjetljiviji na te vrtloge. I šta ja znam, ljudi ovi koji koriste sve te antidepresive ili ove